Assalamu alaikum. Argımak Bişkek'in kattалуучулары. Бүгүн 15 февраль Бишкектен Акбосогодон жалпы саны 3 баш уй чыгат. Музоосу менен бисмилла деп тартып көрсөтөлү. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Исманова, жакшы отурасызбы? Шүгүр Алла. Уйларды сатууга чыгардыңыз. Бак Алласы. Айтып кеттиңиз эми бисмилла деп. Ала уй. Bu ala uy, kol bala uy. Hazır içideki Kuda kalasa 5. torpağı. Avgustu 16'da iskustrini kaçırganmın. Aha. Уже jelin salışı başladı. Sütlük ekeyinde жаңы tutkanda 4 ay 5 ayga çeyin 30'dan kem berbeyt. 34 litrege çeyin beret. Garanti. O telefon numarları beremiz. Şonça süt berbesana çalasılar. Şu uy biri şol. Ошондо мунун бою канча чыгып калат? 1.50'den жоғырақ. 1.50 плюс, а? Плюс 1.50. Ошондо бул сүт багытындагы уй бу, аба? Süt dağının et dağı. Сүт дагы анан эт дагы дейт, мына. İçidegisi şvet koyulgan. Şvet uruk koygan. Швед урук койгом дейт мынакей. Мына желиндерин көрсөтөлү мынакей. Рабочий 4 желин тең иштейт, а? Барды kol bala bu. Мынакей гарантия бересиз. Garanti. Мына туугандар көрүңүздөр. Мынакей машалла. Канча айлык болосу дедиңиз? 7. ay hazır. 7-ай дейт мынакей. Sarıçı 16'da koyulganda. Мына туугандар көрүңүздөр. Машалла. Ар бир инсанга ушундай уйлар насип кылсын. Süt багытында, эт багытында дейт. Эми экинчиңизге өтөйлү, аба. Basını etsen mi? Баасын азыр айтабыз. Ала уйдун баасын айтыңызчы. 480 сурабатам түш берем. 480 сурайсыз. Ооба. Мына түшүп берем дейт мынакей. Bu bazardan alıngan uy emes, kol bala bu. Torpok malının bağı diyorum. Кол бала дейт. Verin. Экинчи уюңузга келели. Бұл дағы швед торпағы bir жашқа барып қалат ерте жазда. Өзі азыр 6 ay боз. Бул да боз. Боз. Врач алып келтіріп текшіртірғанмын. Врачтың номерлері бар. Бұнда бойы 1.50. Sütüge кейінде азырам 10 litr sütü var. Азыр деле сайыспы? Hazır 10 litr 100% garantiye 10 litr sütü var. 6 ay boz. Мына боз, азыр 10 литр сүтү бар дейт мына. Швед порода экен да? O balası ama balası embey. Мына балазы эмбейт дейт мынакей. Ну, балазы бука эркекпи? Erkek. Мына достор, туугандар көрүңүздөр мына. Буказы мынакей. Эмчектери рабочий. Рабочий kol kisele süt gelir. Мына көрүңүздөр Келип үттөр саап көрсүн, мынакей. баары. Чоң экен. Саап көрүп алабы, а? Ha, kelip sağ körüp alsın. Мынакей, туугандар, уйлар жакса чалып сурайсыздар. Мунун баазы канча болот эне баланын? Ki ene bala 500 bin. Эне бала 500 миң. Мындай бөлүп деле сатасызбы? Yok, ene bala satarız. Чогуу сатасыз. Bağısı Бою канча чыгат ушул швед кара уюңуз? 1.50 aşığı mı? Бул дагы 1.50 плюс дейт мына. Туугандар көрүңүздөр. Korktu bro. Канчанчы балаз десин ичиндеги? İçinde 4. bala. 4-үнчү балаз экен мына ичиндеги. Бул деле ушундай сүт багытында уй да. Bağındağı o. Etke baksanızdan болады şvet. Мына туугандар көрүңүздөр мынакей. Номериңизди айтыңыз эми. 0225 Мхм. 08 11 11. WhatsApp'ta var şu nomerde. Premoyan var şu nomerde. Мына ушул номерге чалып кайрыласыңар. Мен да жазып коюп өтөм мынакей. Аба содого береке, жакшы сатып алыңыз. Рахмат. Мынакей туугандар көрүңүздөр. Жакшы уй алам дегендер, мына саап ичем дегендер көрүңүздөр. Мына жакшы ден соолугу, Aşığı hazıram sütü var. таза уйлар экен мынакей.